Гавр, гавр, эй Кырымның тылсымлы бір көшесі. Гавр, гавр, эй юртымның саф авалы нешесі. Merhaba, урметлі телесерджилеріміз. Аннағаныңыз кібі тарих ізлері программасы тамам платинная, яғни гавр көйіндедір. Платинная, яғни гавр, Бұқырым Ярымадасының Бахчисарай районында ерлешкен Ведатар Осман кой, яғни Зеленовский кой шурасы тіркібіне кірген дүлберден дүлбер бір койдыр. Гавр Бахчисарай районының шарқында, Қырым дағларының Бойка массивының етегінде Ветамам Белбек өзенінің екі тарафындан ерлешмекте. Кой мерkezінің дені сатқындан yüksеклігі ise 275 метрны тешкіл ете. Кой янында Бахчисарай Ялта yolu кече. Бахчисарай шейіріне де 31 километр месафе бардыр. Койге 23 километр яқынлығында ise Сүрен демір yol станциясы ерлешмекте. Гавр койыне қомшы деп Махульдур, Нагорная, Татар Осман, яғни Зеленая ве Арамат мескенлері сайылалар. Гавр койының соғақлары бойы кетерек, сүргінліктен евел Қырым татарларнен қорылған ве бүгінгі күнімізге қадар сақланып қалған ескі өчіклеріні көрмек мүмкін. Бұл Гүлсім Битайын бақша байырларынан біздің ескі бір койымыз Махульдур ады, ескі асыр-асырдан күтілген құрылған евел заманларында мындай готлар яшаған, греклер яшаған. Соңра біздің халық келген сон 11-ші асырдан сон, 11-ші асырдан сон енді бері келіп қыпшақлар бүтін Қырым ярым адасын қаплап алған сон, тіллерін кетірген сон, олар баршылады жайламаға бүтін Қырым бойынша. Ана кой-койден кой-койге барып, ерлешіп яшадылар. Ана ондан о ескі койлердің бір данесі, мына Махульдур койы. Бұл біздің бек белі yazıcımızın Şamil Aladin деген yazıcımızın doğma koyudur o. Ахмезжит уездінің азбар ве инсан сайысы қайт етілген. Қылауыз китабында келген мәліматларға көре, Гавр койынде 15 азбарда 87 Қырым татар яшағаны қайт етілген. Генерал-майор Мухинның 1817 сенесінің харитасында есе кой енді 20 азбарлы Гавр окыбы қайт етілген. Базы мәліматларға көре, Гавр койының тарихи ады Гавродыр. Археологик қазмаларының нәтижелеріне көре, Гавр койының пейда олығы 8-ші асырға айт олғаны қайт етіле. Шу мәліматқа көре, Белбек өзенінің вадисінде ерлі әйелінен қарышқан готлар яшаған еділер. Бұл койын бір-екідене ревайеті бар. Onun үшін бір-екі сөз айтмақ істеймен. Бұл Гавр койы eski kağıtlar içine 4. asırda adı var. O vakit ona adı Atrad deyken. Bu birinci rivayet. İkinci rivayette rahmetli Hacı Eskender Ağa tarih etken edi. 19. asırın sonunda bunda geldi General Fazıl Bey Balatukov деген adam. O kelip mında yazlık kurdu. O yazlık şimdi de tura, evi buzulmadı. Kene şöyle bizde aşağı mahallede çok rakın yağında. Onu evi bugün gece tura. Onu nesilleri Baksaray'da yaşaylar, Cankoy'da yaşaylar. 1897 сенесі Бутон Русия әйеліні жедвелге алуында берілген мәліматқа көре, койде 525 кіші, олардан 516 мұсылман, яғни Қырым татарлары яшай еді.
Таврия губерниясының 1902 сенесінің хатыра дефтерінде раскелген малуматқа көре, койде 62 азбарда 417 кіші яшағаны қайт етіле. Бишчинскийның Қылауыз китабында Ғавыр койының ескі жамисының қалымтылары ве ғайет мерақлы, әмде ән yüksek seviyede олған мемарлық ұсталығы да қайт етілген еді. 1945 сенесі август 21-де Ғавыр койыне Отрадная ады беріле. Ғавыр кой шурасы исе Отраднинскийге чевіріле. Программамызның қараманы Эрежеп аға Куртиитов Самарқанд шерінің Қышрау гез деген ерде дүнияға келе. Анда ерлі 36 мектепні бітірді. Шуят ерлерде Эрежеп ағаның құрантасы 30 елдан чоқ яшағандыр. Anamlar koçemiz kada mümkün olgan, duyduk mümkün olgan, Kırım'a kaytma mümkün olgan da iyi sırası şilerimizin diştirip anam babam ayttılar babam kitemiz vetanға. Ana diştirdik herkes o vakit konteynerler birbirinin ardından keledi, komşular kite, o kite, bu kite. Hepsi hazırlanalar, hepsi tokalap Kırım hakkında. Avlenetip bizde ofşum ben işe barmayıp kaldım. Уже işe barmam karem de yok. Düşüncüp toka gitmek. Ana avlenetip anam da babam da bugün kitemiz, yarın kitemiz, üyün sattık. 89. yılı bana Kırım'a geldik. 89'da Kırım'a gelgen son bana bir yerini aldık. Yanıdan bana boş yerde üy kurduk. Эрежеп ағаның тамырлары тамам Ғавыр койындендір. Сұргүнлік вақытында қараманымызның анасының қорантасы Уралға түшсе, бабасының қорантасы Өзбекистанға, башта Жанбай шайырыне, соңра есе Самарқанға келе екенлер. Son Canbay'dan ular anda pek açlık olgan son kaçalar Samarkand'a. Samarkand'a barıp çıkarlar, anda o şehir yerinde opmek tapması da kıyın, iş tapması da yengilce. Opmek isteyip babamlar, ana babam birinci torbayı, bir tane tike bir torba, o torbanı alıp her gün kiteyken çayxanalarga, restoranlarga, nasıl diyeyim, попрошайничал в общем. Avlen etip akşamga bir torba opmek parçaları dişi, kim ne verse onu diştirip geleyken. Ayıncem vokzalga barıp anda o kömürlerini saylap, akşamga bir kopka kömür jiyip, onu satıp, o da bir şeylerge getireyken. Kızlar barıp, Özbeklerge barıp, azvarlarını sıpırıp, opşim sağlık yuvup, ne aytsalar onu yapıp, onlar da bir kumuş kazanıp, avlen etip kum körürler. Son anda Kışrau gez degen yerde gez kurulup başlayıp, bir tam anda işe kireyip. Çoksa 99% Tatar var. Bu ağır işke. Çuvalının toprak taşı var. Baba ankat babandan. Bu gez kurulsun diye. Son bir tama verirler anda kvartira. Kışrau gez pasyolkasından. Avlen etip anda yaşap kalalar. Son anam 10 yıl anam düşe Oralga düşe. O vakti yufa çıkıyken atizim уже balabanca, büyük dayım balaban, daha en küçükleri ufak dayım, Bilal dayım. O balayıkın o vakitlerdi. Bunlar anamın dayım dağa barıp mantar jiyip, kulukva, malina, avlenşiler jiyip, zavat etip, o vakit akçı vermeykenler, ana sabun, yağ, un, avuştularını jiyip, тоже как бы үйге bir faydası келейken al балаларын. А тизем кіре далған лесоповал. Какой-то бір ел, екі ел лесоповалда çalışқан соң, уже başka işке alışа бракер. Авлен бір зенат бар екен уақытты. Бракует вот эти кругляки, томалақ ағашыларын, в общем, авлен işке кіре. Соң bir 4-5 yıl oturgan soң büyük dayım, o da dağda atnen, вот это tomалақ ağaçlarını çekip çıkaraykenler yolga, şu maşinalarga yüklep alıp gitmek için avlen işte çalışa.
Эрежеп ағанын чоқысы сой-соплары Өзбекистанға тушып, оның дайысына мектуб yazып, ве Өзбекистан Қырымға пек ошағаныны айталар. Олар да бір чаре тапып, Уралдан Өзбекистанға қачып, өз сойларынен қауышалар. Эрежеп ағанын анасынен тизесі есе, Уралда да 10 ел яшап, Сталин вефат еткен сон, раат Өзбекистанға көчелер. Yol boyu kelgende mında maşinadan keldik biz. Yol boyu. Toka gavur koyunu baram. Yo baba men aytaydın da. Yo baba ana. Beğenmesem başka yerge giderik. Tankı bir gece geldik gördüm o taşların dağı var. Şu hastayım diyeyim. Ya daha koy gibi varmadık. Şu hastayım deyip. Dülberlikin korup kuvanıp avlen etip. Озы Эрежеп аға осымлюклер ветамам оның en sevimli limon тереги üçün балабан, мерақлы орнеклері олған авизелер yapмақнен оғраша. Эрежеп ағаның evінің бір көшесінде, одасында ве пенжересінде лимон ве башқа чечеклерінің фиданчықларыны көрмек мүмкін. Қараманымызның зенаты ise Дульгердір. Men zenatım çok. Ana ufak tartışıklardan pollar yapam. Limonlar ostırayım, güller ostırayım. Vazaları yap başladım. Bir yıl oldu bana. Қараманымыздың қартбабасы Улу Ватан жеңкі вақытында Совет солдатларына Ялтаға кеткен жолны көрсетмек үшін кете екен. Ләкин ойледі қайтмай. Бір күн жоқ, 2 күн, 1 hafta жоқ. Бір күн көйден бір кіші өзен бойы кете екен. Ве өзен янында ятқан, яраланған, су деп инле ятқан бір кішіні көре. О адам ise Эрежеп ағаның қарбабасы екен. Шу yolcunun янында мешребе әлбетте жоқ еді. О ерде бір гильза тапып, Эрежеп ағаның қарбабасына су бере. Шу вақытта қараманымыздың қарбабасы жан бере екен. Қарбабаның мефтасыны пычен обаларында сақлайлар. Чүнке немселер көйде құршын ярысындан кечінген инсанны көрселер, олар партизанлар деп түшінеділер. Ве бөйле адамларының бұттун айлесіні өлдіре екендер. Да, шу көйде әвелден сақланып қалған ескі қойылар да жоқ. Ғавыр көйінде яшаған эсле башлы қартлардан бірі бұ Шайие битайдыр. Шайие аптенің тамырлары күчік Мускомиядан екен. Сургунлік вақытлары Қартанай 10 яшында бала еді. Шу вақши күнлерні Қартанай бөйле хатырлай. Біз да юқлардық. Сон орыс солдатлары қарыжықта барды. Бір қыз Шура деген. O dedi, babuşka uçukdaydı dedi. İli aslet soradılar bilmeyeyim. Son uçukta nedeydi, komşumuzdaydı. Son totam vardı Zeynep 16 yaşına. Anam giberdi totam. Var balam komşudan ütümüzü al da ke dedi. O çıktı da çıkana kadar ağlap girdi. Vay ne ağlaysın dese anam. Bizi dedi koçuru yekenler dedi. Aytma öyle şeyler dedi. O vakit korkar idi, inanmaydı da indi. Öyle şey aytılmaz dedi. O aytana kadar kapıyı kalktı da bu pulemyontu omuzda soldat girdi. Girdi. Vay ne kadar soğuk size dedi. Safsem az verdiler. Tez hazırlanın dedi. Anam şaşmaladı, geldi bizi yapıştı. Başladı bizi giyindirmeye. Ne olacak o? Kaç dakika какой-то verdiler. Son bizi giyindirdi tez. Kurular algan anam, torbacıklar koyardılar evvel. Sonra onlar algan ama çıktık. Araba duruyor уже. Araba çalıp gittiler, arabalar var idi. 2 tane yaş soldatçıklar içine. Ana koydular bizi o arabalara. Bir şey alamadık diye bıraktık evimize çıktık. Ana, o 2 tane soldat, Ali Burkun nervam çıkarıyor. Kordu biz ne kadar abimde, nemizdi? 3, 4, 5 bala. 5 bala, tizem iyi anam. Tizemde korkar idi neden deyip kocasını aldılar.
келді бізден отырғызды. Aldılar, açtı torbaları aldılar, koydu pilotkası toktu, otağına da toktu. Bize onda bir şey kalmadı, aynı dost işte. Sonra alıp çıktılar yolun kenarına. Ondan Varıntkaya gideriydi koy oraya. Varsak anda bütün maşinalar dolu. Bir tane de maşina var, o bozuk iken. Sonra endi bizi ne yapsınlar? Koydular iki maşinaya. Endi işte onda varsanız beraber olacağız dediler de. Anam, tutam, küçük kardeşim bir maşinaya bindiler, koydular. Bizi ikinci maşinaya, o da dolu indi. Ben, Gülnar da var idi, iki kardeşim Nariman. Шайе қартанайны оның доғмыш тизесі кенді балачықларından айырмайы бақты, остырды. Оз анасы ветатасы ile қартанай бұрда қауышамады. Таң хоразы қычырды, kapılar қақылды. Bir kapı üstünde birer soldat bulundu. Garip annem şaşmaladı, ne yapmağa bilmedi. Ev barkamı taşlarım deyip iş aklına gelmedi. Гавр көйінде чоқ ерлерінің мерақлы адлары бар. Әбетте, вақыт кечтікче чоқ ысы байырларының ерлерінің адлары да деніше біле. Бойле ерлерден бірлері ақында бізге Риза Эфенді тариф етті. Ana şimdi biz көтерілген байырын үстіне ardımızға бақсақ, bu байырын adı bir vakit adı koyulgan Gülsüm Apte. Apteni Bakçaları degen öyle bir bayırın adı olgan. Ana biz 88'de göçüp kelgende bunda boş yer edi. Bu yerler boş yerler edi, kolxozun yerleri edi. Bu açık yerlerde buğday, arpa öyle şeyler saçıp kolxoz iştirakçıları öyle onu jiyip tobanını yapıp kalka cayratar ediler keregin. Ana bizde son ondan hayvan aldık o vakit. Ana şu hayvanlığa işleter edik hepsini. Гавр көйінің сакины Ремзи Қартбаба доғма керменчік көйінден. Қартбаба 1933 сенесі дүнияға келе. Оның қорантасында 5 кіші бар еді. Bizim koyu yakacak oldular 43. yılı. Andan biri Ayrıgül deyen koy var. Anda kaçkan edik. Andan bayır üstünden düşkemizde bundan aşağıdan başladılar atmaya. Anamlar o kitap edi. Biz 5 can edik. Tatam var edi. Ağam var edi. Babam hepimiz ana sürünen çıkıp oturaydık. Başladılar atmaya. Rahmetli babam yat dedi. Yattım o vakti daha 10 yaşında yok edim ben. O kara çakıl o bayır. O çakılların sepiliyenden gözlerim bir şey görmeyip kaldı. O kurşunların sesinden başım ablen etip yatkan yerime. Son babam tur kaç dedi. Mağa kurşun tiyiz dedi. Kaç dedi. Durdum andan Ayrıgül gecik. Çapa gelip anamların taptım. Ayttım anamlarga vaziyetim. Son 4 kopçekli araba var. Babam ayağın tobuğun tümünden vurgan eken kurşun. Üye kencik dünyanın kanı kananda. Ana ölen bir kış mında çekişti. Mında da kelip bir tensok olgan yok. Uyaktan partizanlar geleyeci. Kunduz mından bular. Bilen. Gece kunduz üyümüz, barkımız hepsi anda kaldı. Қартбаба сүргінлік вақияларны да көздяш токып хатырлай. Kelip duruzdular bizim. Bir maşına 7 koranda yüklediler.
2 çuvalnen baklan okuta bilen şeyler alıp çıkıp töşek yurgan koygan değil, bir tane yurgan aldırırlar. Yarım çuval mı nokutmaydı, baklamaydı, aldırdılar. Lemseler sigarımızın alıp gitken edi, 1-2 gün o güne, 1-2 aylık buzağımız kan edi. Buzağı çıkını alıp çıkıp yolçaya koyduk, 7 oranda yüklendik, baktık, kelli, aytsan adam dayanmaz diye. Bir top karlıgaç geldi, başladı o maşinanın üstüne, o köpekler, hafıra, kıyamet. Мына бойлы етіп, Ремзи Қартбаба өз оғыллары, торынлары иле туған керменчік көйлеріне қомшы олған Ғавыр көйінде evler құрып yaşamaktалар. Mında geldik endi, yaxşı. Andan çekiştik, kalkayım. 2 komnatamı, 3 komnatamı üyün sattı geldi. Kayınteyinge beri mında keyin sonra aşaş gerek, üy yapış gerek. Kaç yıllar padbollar yattı mında kalk. Ben özüm 91. yılda geldim. Bir yer oba tepe bütün çöplük edi. 2 kere bulduzları alıp gelip doğrulap, bir yerge SS'den soradım, biraz şeyini verdi. Üyün başladık. 2 tane ufak palatka bir adamlar verdi onda. 6 ay o yerde palatkaça oturdum. Meclisi edi, birinden bir kapı yardım sorağanım yok ben. Ne için? Palatkanın içinde bilen tevrizlerini koyup bakayım diye. Halkımız padbollar nasıl çekiştiğini korsetiydi. Ben özüm kabutu daçada oturam. Geldi başladı, yağmur başlamaya kız oldum. Bu yiyin 2 komnatasının tepesini kapattık. Girdik anda şikatörü de yok, bir şey de yok. Son mecbur olduk bir şeye girmeye ne olsa da. 6 ay anda Hazayka rahmetlinin bir ifa çıkıyordu o ekimiz. Şevket oğlum başkasının kar yağmur yağa. Palatkanın üstünden bir daha salapan kapatıp togerenden arıkları açıp su kişsin deyip. Avlen yaşadık. Риза аға Нуреддинов ise доғма Ғавыр көйінден olmasa da шындылық отырған көйінің тарихынен пек мерақлана. Атты шу көйнен бағлы олған тетқиқатлар кечіріп, кележекте Ғавыр көй ақында бір китап çıkarmak ниеті бар. Да, көйде Аллахның evi kuruculuğuna cemaat tarafından hareket yapıla. Şimdi cami yoktur. Şimdi biz 1-2 yıl oyağında yer aldık, 30 sotu yer. Bu medeniyet evinin karşısında 30 sotu yerini alıp şimdi cami kurmaya hareket etemiz. Yani Allah kısmet etse camimizin kuracakmız. Çünkü cemaat hepsi bu yolda iştirak ediyor. Бүгінгі күнге Риза ағаның елінде Ғавыр көйінен ве Ғавырлілерінен бағлы олған малюмат пек жоқтыр. Шунын үшін Риза Эфенді көйде бір малының, бір көшечікнің Қырым татар адларыны ве тарихыны пек яқшы біле екен. Ғавыр, ей Қырымның тылсымлы бір көшесі. Ғавыр, ей юртымның саф авалы нешесі. Ай Петрінің етегінде тағдыр саңа сөз берген. Мевлям боя болюшкенде саңа ешіл туз берген. Көрдім сені, эрілғанлар топ-топ олып açқанда. Көрдім сені, Қырым татар ерге урлық сачқанда. Шундан себеп güzelligin sığıp kaldı bağrıma, bülbüllerin melem oldu kalbimdeki ağrıma.
Инаныңыз, ғаврыда олмақ, достлар, буюк бір бақтыр. Ғаврыда олып, шиыр язмамақ, шайыр үшін гунахтыр. Бүгін есе тарих излері программасы Таман Бахчисарай районында ерлешкен гүзел манзаралы Ғавыр кояқында тариф етті. Егерде сіз оз койыңыз, еді шайырыңыздың кечмішы безіманеви аяты ile пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.